amahoro y'Imana kuri bo bana twe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zomberizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagushikariza gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu bisharinge bigere kuri hashoboka byoreze inshuti zawe uzisana zoreze inshuti zabo kugira ngo turusheho kumenyekana no kwaguka ndetse rero nako tununguka umuryango mushya hano kuri AM TV show na Gasabo News 24. Nimba kandi bakunza amakuru yacu dushobora gusangira ijambo cyangwa se muri section ya comment ugasiga itegerezo cyawe. Nyemerera dufatane ikiganza ku kindi nkwerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo avugwa inkuru y'uko umugabo mukuru w'ingabo za Uganda uri General MUHOOZI Kainerugaba yamaze kugera i Kinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho ari kugirira uruzinduko rwe rw'akazi. Bivuga ko ageze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imyaka igera kuri 22 adakageza ikirenge cye kuri ubu butaka bw'iki gihugu. Kuri uyu wa gatanu tariki 20 Kamena nibwo bivuga ko General MUHOOZI Kainerugaba yageze ku butaka bwa Kongo. Mu biteganijwe ko agomba guhura n'umugaba mukuru w'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo sakanahura na Perezida w'iki gihugu Antoine Felix KISEKEDI. Ni mu gihe rero uyu mu general yagiye atangaza amagambo menshi cyane atarashimisha ubutegetsi bw'Kinshasa mu bihe bitandukanye ndetse bikanageraho ubutegetsi bw'Kinshasa bw'ikombo ubutegetsi bw'Ikampala bavuga ko badashimishwa n'amagambo uyu mu general akunze kugaragaza cyangwa gutangaza anyuze ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha. Ngaho nguko rero iyi ni nkuvye kwibandaho mu kiganiro cyacu kibanziriza ibindi cyo kuri uyu munsi turebera hamwe ese mu byukuri niki kijyanye General Kainerugaba MUHOOZI wa Uganda ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Yagiye kubana muri gahunda y'amakuru nitwa Etienne Besa ngo hayikaze. Nguha ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Reka iyi nkuru twerekeze muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. General MUHOOZI Kainerugaba amaze igihe kinini ateguza kugira uruzinduko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo asobanura ko Perezida Felix KISEKEDI ari umuvandimwe we kandi ko amukunda cyane. Mu mpera z'umwaka ushize General MUHOOZI yatangaje agaragaza ko vuba bidatinze azasura mukuru we ari we Perezida KISEKEDI akamusura i Kinshasa. N'ubwa mbere azaba ageze i Kinshasa mu myaka 22 ishize. Amakuru ava Kinshasa avuga ko kuri uyu wa 20 Kamena muri mwaka turimo ku kibuga cy'indege cyitwa Njiri hagaragaye abasirikare benshi ndetse aho bahuzwa n'uruzinduko rwa General MUHOOZI muri Kongo. Abashinzwe umutekano muri Kongo bahamya ko General MUHOOZI yagiye kuganira n'abanyekongo ku musaruro w'ibikorwa byahawe izina rya Operation Shuja byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Biteganijwe ko kuri uyu wa 21 Kamena muri mwaka turimo General MUHOOZI asinyana amasezerano avuguruye ya Operation Shuja hamwe na mugenzi uyobora ingabo za Kongo Lieutenant General Gilles Banza Mwilambwe. Nkuko General MUHOOZI yabivuze mu bihe byashize biteganyijwe ko azahura na Perezida KISEKEDI, gusa ibyo biganiro ntabwo biramenyekana. Amakuru avuga ko uruzinduko rwe rugamije gusuzuma imyerekere ibikorwa bya gisirikare bizwi nka Operation Shuja ingabo za Uganda zifatanya mu niza Kongo mu rwego rwo kurandura imitwe y'iterabwoba nka ADF na RU. Ni ibikorwa ingabo z'ibihugu byombi zirimo kuva mu Gushyingo 2021 kuva Operation Shuja yatangira. Igisirikare cya Uganda cyakunze kwigamba kwica mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri abarwanyi benshi ba ADF na RU barimo n'abari abayobozi bakuru b'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Iyi ADF cyakorana iracyakomeje kwica abaturage benshi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Societe civile yo muri gace ka Njiyapanda netwa Mangule Jipa muri territoire ya Lubero iheruka gutangaza ko mezi 12 ashize gusa ADF na RU yisha barenga 1500 muri iyi territoire. Amakuru kanavuga ko uruzinduko rwa MUHOOZI Kinshasa runagamije gucubya umwuka mubi wagiye ututumba hagati y'impande ebyiri arizo Kinshasa na Kampala kubera ubutumwa yagiye yandika ku mbuga nkoranyambaga. Mu bihe bitandukanye General yagiye yandika ku rukuta rwa X ubutumwa bwerekana ko ashyigikiye umutwe wa M23 uri mu ntambara na RDC cyangwa se na leta ya Kongo. Byagiye birakaza abategetsi b'iki gihugu kugeza mu rwego rwo guhamagaza ambasaderi wa Uganda ngo atange ibisobanuro. Gizwe ko General MUHOOZI Kainerugaba agomba guhura n'abayobozi batandukanye muri Kongo barimo umukuru w'ingabo z'igihugu ndetse na Perezida w'iki gihugu
General Muhoozi Kainerugaba agirira uruzinduko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma yuko mu myaka yashize igihugu cya Kongo cyagiye kimwikoma kenshi cyane kubera amagambo ye anyuza ku rukuta rwe rwa X. Umwaka ushize leta ya Kongo yahamagaje uwarogarira by'agateganyo ambasaderi wa Uganda muri icyo gihugu imusaba ibisobanuro ku magambo yatangajwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Itangazo rya leta rivuga ko uyu uhagarariye iyi ambasade ya Uganda muri Kongo yahamagajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Therese Wagner Kayikwamba yamwakiriye no mu biro bye kugira ngo baganire. Uwakiriye witwa Matata Twahamagara waruhagarariye by'agateganyo ambasaderi wa Uganda mu gihugu cya Kongo akaba musabye ibisobanuro ku magambo ya General Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda n'amagambo yavugiye ku rukuta rwe rwa X, amagambo ajyanye na Perezida Felix KISEKEDI. Leta ya Kongo yanavuze ko Minisitiri Kayikwamba yasabye uyogarariye ambasaderi wa Uganda ibisobanuro cya leta cy'abategetsi ba Uganda kuri aya magambo no ku kuntu umubano uhagaze hagati y'ibihugu byombi. Nyuma yaho gato, nyuma yuko hari abacancuro basaga 200 bo mu gihugu cya Romania bafatiwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Muhoozi nabwo yagize icyo avuga anenga Kongo cyane kuba yaritabaje abacancuro muri urugamba ruyihuje n'abarwanyi ba M23. Mu butumwa yatangaje ku rwego rwa X, ubutumwa butamazeho amasako yese abusiba, General Kainerugaba yaburiye abacancuro bose abazungu barwanira leta ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, abwira ko ingabo za Uganda zizabagabaho ibitero guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka 2025. Kongo ihakana gukoresha abacancuro mu ntambara irwana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ivuga ko ari abarimu bagisirikare b'ingabo zabo. Usibye ibyo ngibyo kandi ubwo abarwanyi ba AFC M23 bari basatiriye umujyi wa Kisangani ubwo bamaze gufata umujyi wa Walikale, uyu mugabo cyangwa se umujenerali w'ingabo za Uganda yumvikanye kandi asaba abarwanyi ba AFC M23 ko bafata Kisangani vuba na bwangu, bitaba ibyo we akayifata. Yavuze ko yayifata mu gihe kitarenze umunsi umwe. Ayo ni amagambo yarakaje cyane ubutegetsi bw'Kinshasa. Ikiri kwibazwa ese mu by'ukuri uyu mugabo agiye Kinshasa kugira ngo yongere yigaragaze neza imbere ubutegetsi bwa Kinshasa. Gusa ikizwi neza nuko agiye guhura n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Gilles Banza Milambwe kugira baganire ku bijyanye no kuvugurura amasezerano ahuje ingabo z'ibihugu byombi, amasezerano bise Operation Shuja agamije kurandura burundu umutwe wa ADF NALU. Bivuga kandi ko uyu mujenerali wa Uganda agomba guhona Perezida KISEKEDI wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa ingingo nyamukuru bazaganiraho ntabwo zizwi neza. Reka tugeze turebe ibiri buve mu biganiro nabyo muzabikurikira, muzamenya munyuze hano kuri channel zacu zomberezo AMTV Show ndetse na Gasabo News 24. Reka ngushimire cyane, uyu ni umusozo wacu w'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane, mwifurize komeza kugira ibihe byiza. Amakuru nk'ana kagaruka. Shalom.